У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Другий день реколекції будемо просити Духа Святого, щоб справді переміняв наше життя, щоб ми могли крочити за Словом Божим, яке хоче відмінити серце кожного з нас. Святую мшу справую за волю, просячи об здоров'ї і потребних Божих ласках. І просим за наші грехи, щоб ми могли годно зложити этою найсвятейшую ахвяру. Spowiadajmy Bogu Всемогутному И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Боже, Ty nakazał tajmować ciało i kam wyleczyć duszy. Daj prosim, kam mogliby pozbiegnąć усякого греху и верно триматься заповедям Твоей любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить в єдності Духа Святого, Бог правосудия и вечный. Amen. Читання книги пророка Даниила. О Пане Боже, великий и грозный, який заховуєш заповеди милосердя для тих, хто любить Тебе и виконує Твои заповеди. Мы сгрешили, учинили беззаконие, поступили несправедливо, взбунтовались и отошли от заповедей Твоих и постановок. Мы не слухались пророков, слугов Твоих, які у Твое имя промовляли до наших королев и наших праводеров, до наших отцов и у всего народа краины. У Тебе, Пане, справедливость, а у нас сором на обличши, як сьогодні у юдеїв, жихаров Єрусалима і всього Ізраїля, у близьких і далеких, во всіх землях, куди Ти прогнав їх за неверності, яку допустили односно Тебе. Пане, сором у нас на обличшах наших, у королев наших, праводеров наших и отцов наших, бо мы сгрешили перед Тобою, а у Пана Бога нашего милосердности погоршили, бо мы узбунтовались супроть Его и не слухались голосу Пана Бога нашего, как поступать поводле Ягоных законов, які Он дал нам праз пророков, слугов Своих. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Не роби нам, Пане, поводле грехов наших. Не роби нам, Пане, поводле грехов наших. Не памятай провины наших предков, нехай худшие
покоління в покоління обвіщать Твою хвалу. Мирові нам Пане, помоги грехов наших. Хвала на Тих, Слова Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Слово Твоє, Пане, єсть духом життя. Ти маєш слово вічного життя. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Єсус сказав своїм учням: «Будьте милосердными, як я Отец ваш милосердный. Не судите, и не будут судить вас. Не осуждайте, и не будут осуждать вас. Пробачайте, и пробачать вам. Давайте, и будет дадено вам меру добрую, утиснутую, утресенную и сверхом отсыплють вам у подол ваш. Бо якою мерою мераете, такой и вам буде отверено». Это слово Пана. Слава Христе. Умилованные у Христе Пану, сестры и браты, черговый день наших духовных практикований, наших великопостных реколлекций. Вчора ми сказали, що їх мета – это допомогти нам добре використати, пережити час Великого посту і так само підрихтуватися і духовно, і фізично до найвеликшого свята нашої віри, яким з'являється у воскресенні нашого Пана Ісуса Христа. Учора анонсировал я так само, что эти дни, наши 3 дни, будут присвящены разважанию над 3 боскими цнотами, улитыми у нашей души хростом, сакраментом хросту. И 3 боские цноты – вера, надея и любовь. И в контексте этих цнотов будем разважать про важные справы, які дотичать нашего христианского життя, наших отношень з Паном Богом, з нашими ближніми, а й так само і з нами самими, створеними на образ Божий, покликаними до життя вічного. Сьогодні пропоную, кажучи про надію, ми особливим чином суаднесли яе до інтегральної частки християнського життя, якою з'являється молитва. І так само праз молитву, як ми прийшли до розуміння Божого пробачення, яке виражається у прийнятті сакраменту сповіді. Як ми усвідомили не тільки огульно нашу грешність, але так само зрозуміли, що з'являється причиною греху, і разом поспробували знайти спосіб, щоб цих грехів було менше, щоб їх викореняти з Божою допомогою. Пан Ісус каже у Євангелії: «Просите і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте і буде відчинено вам». Ісус не каже: «Просите раз чи два», але каже огульно: «Просите, шукайте, стукайте». Это значится увесь час. Покуль живем на землі, маємо эту можливість. З іншого боку, коли успомним сьогоднішнє Євангеліє, то так само Ісус каже: «Будьте милосердными, будьте великодушными, не осуждайте, діліться, давайте тим, хто потребує вашої допомоги». Это значить, що цей принцип працює і у відносинах наших з Богом, але так само у відносинах наших з ближніми. Бо неможливо любити Бога, которого не бачимо, коли не навчимося тут на землі любить ближних, которых бачим.
Калі паглядзім, мои дарагія, на сучасны свет, то убачым тэндэнцыю самадастатковасці, незалежнасці. Сёння не модна кагосьці аб чымсьці прасіць, сёння не модна быць залежным. Больш таго, вельмі часта такія людзі ўспрымаюцца як людзі другаснага сорту, хто нейкі можа не самастойны, залежны ад іншых. І, ў прынцыпе, можна было б з гэтым пагадзіцца, але калі паглядзім па-хрысціянску на гэтую справу, калі звяртаемся да Бога, перш за ўсё, калі яго аб чымсьці просім, калі яго перапрашаем, калі яго славім, то праз гэта мы трактуем яго як нашага стварыцеля, як нашага нябеснага Айца. У малітве «Ойче наш» звяртаемся: «Ойче, который ёсць у небе». Не «Ойче мой», але «Ойче наш». Звяртаюся я, але таксама прашу за тымі, хто верыць разам са мной, і прашу для тых, каму магу дапамагчы. З іншага боку, калі чалавека аб нечым просім, то таксама даем яму да зразумення, што ты ў маім жыцці з'яўляешся кімсьці важным, кімсьці патрэбным, што не толькі можаш, але таксама і хочаш аказаць мне сваю дапамогу, сваю падтрымку. І ў такім хрысціянскім разуменні гэта наша узаемадапамога, узаемазалежнасць у розных справах сапраўды уяўляецца вельмі і вельмі пазітыўна. І не трэба саромецца прасіць, не трэба саромецца пазычаць, але таксама не трэба у гэтым сэнсе быць скупым, быць маладушным, каб не ўсё пераводзіць толькі ў выгаду і грошы, бо добра ведаем, што не ўсё можна купіць за грошы. Любоў, прабачэнне, міласэрнасць, спагадлівасць — гэта тыя каштоўнасці, якія паходзяць ад самога Бога, і мы таксама, як хрысціяне, веруючыя людзі, вучымся іх рэалізаваць у нашым жыцці. Кажучы пра малітву, якая з'яўляецца спадзяваннем на Божую дапамогу, на Божае прабачэнне, можам запытацца, што такое малітва. Напэўна, адказ быў бы просты. Малітва — гэта што? Размова з Богом. Адказ самы просты, самы правільны. І тут трэба звярнуць увагу на слова размова. Не маналог, але размова. Гавару я, але таксама вучуся слухаць Бога, які прамаўляе ў цішыні майго сэрца. Мне асабіста больш падабаецца азначэнне малітвы, якое пакінула нам святая Тэрэза Авільская ад Езуса, доктар касцёла, якая пісала да сваіх сясцёр так: малітва — гэта сяброўская размова з тым, пра каго ведаем, што ён нас любіць. Не толькі размова, але сяброўская. Калі Бог мой сябра, то моя малітва заўсёды будзе шчырай, вернай і будзе выплываць з глыбіні майго сэрца. І тут, умілаваныя, вельмі важна і добра, што ведаем розныя малітвы, формулы, ружанец, літаніі, вяночкі, іншыя справы, але не трэба саромецца малітвы уласнымі словамі, спантаннай малітвы, бо яна найбольш шчырая, яна найбольш блізкая нашаму сэрцу, бо нараджаецца і кіруецца да Бога, асабліва тады, калі нам цяжка, калі з чымсьці самі справіцца не можам, і не трэба перажываць, што не ўмеем чагосьці выразіць словамі. Не трэба імкнуцца быць мнагаслоўнымі, таму што Бог і так ведае нашыя патрэбы. Тут галоўны прынцып у тым, каб мы Богу шчыра даверылі сваё сэрца, актам волі. Можна параўнаць, што калі, напрыклад, сядзеў я і Бог у адным кабінеце. Ёсць мой стол, ёсць Божы стол. Можам проста сядзець размаўляць: «Пане Божа, слухай, вось то і то я перажываю, так і так я жыву, да таго і таго імкнуся». Бог мяне чуе. Я ему говорю, але в принципе гэтыя справы остаются со мной. Я просто сказал, але не отдал ему гэтага. А можно взять гэтыя папки, якія ёсць на столе, где записано мое жыццё, мои справы, и просто Пану Богу покласти на ягоны стол. Як гэта робіцца? Не толькі словамі, але перш за ўсё актам вольнай волі.
про якую учора мы сказали. Трэба Богу гэта аддаць. Аддаць яму, прысвяціць. І толькі тады гэта будзе сапраўды паўната аддачы. Тая сустрэча малітоўная, якая выражаецца не толькі ў словах, але перш за ўсё па учынках нашых. Канешне, часам можна пачуць ад людзей нараканне, што просім, хтосьці моліцца за сям'ю, хтосьці моліцца за дзяцей, каб да споведзі прыйшлі, каб павянчаліся, каб пачалі у касцёл хадзіць, каб шчасце было ў зямлі, але Бог чамусьці не чуе. Ці можа я дрэнна малюся, ці можа Бог не мае для мяне часу. Канешне, галаваная праблема заўсёды ёсць у чалавеку. Малітва, кожная малітва, і сваімі словамі гэта сістэматычная ў форме формул, і асабліва святая імша, найвялікшая малітва, павінна быць падрыхтавана. Калі ўваходзім на тэрыторыю касцёла, нават не ў сам касцёл ужо, але нават на тэрыторыю святыні, а тым больш, калі ўваходзім у сам будынак касцёла, важна ўсвядоміць, хто тут гаспадар. Не я, не моя суседка па лаўцы, не моя сяброўка, не хтосьці са святароў ці сястра законная, але Пан Езус, прысутны на свяцейшым сакраменце. Ён тут гаспадар. Тут яго жывая і праўдзівая прысутнасць. Таму ўжо ад брамы тэрыторыі касцёла варта супакоіць свае думкі, варта спыніць непатрэбныя размовы, варта спыніць вырашэнне нейкіх спраў арганізацыйных і іншых, которые можна зрабіць у іншы час, у іншым месцы. Варта падумаць, што мяне можа адцягваць тут ад Бога, ад увагі. Напрыклад, не толькі мае думкі, не толькі хтосьці з маіх знаёмых, але, напрыклад, мой мабільны тэлефон, які вельмі часта ўключаны чамусьці ў касцёле. І здаецца, добрая справа, дробная справа, але бачым, што калі ён зазвоніць, а звычайна звоніць у такі момант самы такі непрадказальны, самы важны, што ўся ўвага губляецца не толькі ў мяне, але у іншых братоў і сясцёр, а вельмі часта і ксёндз казанне гаворыць, потым думку губляе іх телефон позвоніў, да? Стараемся, мілаваныя, ствараць сабе умовы для малітвы, для сустрэчы з Панам Богом. Адна жанчына, памятаю, кажа: «Ойчынка, вы нават сабе не уяўляеце, колькі я малюся, вельмі шмат, і літаніі, і вяночкі, а пакуль серыял пагляджу, нават весь Лужанец пачытаю». Да? І людзі сур'ёзна пра гэта кажуць, да? І ж здзіўляюцца, што Бог мою малітву не чуе. Я кажу: а ці гэта малітва? Это нават не монолог, это просто некае барматанне, прабачце, святых словаў, святых формул, але нават без візуальнай увагі, бо чалавек глядзіць серыял, думае пра серыял, штось там чытае. Да? Вось тут, канешне, то, што Пан Езус кажа: не думайце, што ў сваім багаслоўі вы будзеце пачуты. Так не будзе. Толькі там, дзе ёсць вера, толькі там, дзе ёсць надзея, што выражаецца ў шчырай малітве, там сапраўды ёсць сапраўдны дыялог з Панам Богам. Варта ўсвядоміць аўтарытэт Пана Бога ў нашым жыцці. Адзін са святых расказваў пра свайго бацьку, які быў знатным генералам, меў пад сабою шмат жаўнераў, цешыўся вялікім аўтарытэтам. І гэты святы кажа: я здзіўляўся, калі мой бацька прыходзіў са службы, нават яшчэ не здымаючы формы вайсковай, кленчыў перад крыжам, перад абразамі, чытаў вячэрнія пацеры. Я думаў, што калі мой бацька такі вялікі, такі аўтарытэтны, то які ж павінен быць Бог, перад которым ён становіцца на калені, перад которым ён схіляе сваю галаву. Вось, дарагія, аўтарытэт Бога ў нашым жыцці, каб мы яго ніколі не страцілі. Умовы для малітвы, аўтарытэт Бога і таксама вернасць малітве. Вернасць малітве. Нават калі Бог пачуе тваю малітву, маю малітву пасля маёй смерці, так можа быць, то ўжо цяпер варта маліцца. Мы не ведаем, бо хтосьці моліцца за навяртанне, каб пашоў да споведзі, каб павянчаўся, але чалавек гэта
не аўтамат, што на кнопачку нажаў і звяніў яго. Мы не можам кагосьці мяняць на сілу. Бог таксама, учора казалі, стварыў гэты камень, вольную волю, да? І он таксама не можа, бо такім яго стварыў, кагосьці змяняць на сілу, але дзякуючы нашай малітве Бог калісьці знойдзе спосаб, каб дайсці до гэтага чалавека. Наша справа молиться, не наракать, але доверять Божьей всемогутности, Божьей милосердности. Вспоминается мне одна история, которая имела место 10-11 годов тому назад. Ездил я по вёсках споведать хворых в іншей парафии. И это было перед Пасхой. И меня сопровождала одна женщина, которая показывала, як проехать, где какая хата. Хтось стає потелефонував і попросив їх такую-то вёску привезти святара, бо там чекає женщина, хоче зустрітися з святаром, прийняти святі сакраменти. Поїхали ми туди, пам'ятаю, що там дорога вот таки в один бок. Далее за этой вёской уже были Вагны, и починалась Витебская область. Были 3 хаты, 2 пустые, а у одной жила старенькая женщинка, вышла от нас сустракать с маленьким таким столочком, потому что сама уже не могла ходить. Памятаю як сёння, что в этой первой части хаты нават не было ей подлоги, только черная земля, и там стояли овечки. И топчан был такой мешковин. Я пытаюсь, а что тут такое? Она говорит, тут я сплю. Я говорю, а чему тут? Хата ж есть. Она говорит, что я не маю сил уже топить, как там было тепло. Вось, минимально, что если там топило, а так сплю тут, и овечки своим дыханием меня загревают. Я вспомню Бетлеемскую стоянку, да? Вообще, на что так и подъезд грелся, когда было холодно. Вось, поразмовляли мы, и посповедали ее. И она рассказывает историю своего життя. Каже, вы собі хочете уявити, що тут, в этой вёске, святара не было от другой всесветной войны. Я никуда не могу выйти и выехать, потому что такая, какая есть. Вот, хтось там, штось там часом принесе, поесть, дякуем за это. Але, каже, жила, были тяжкие часы, приходили немцы, партизаны, и погрожали, и били, обкрадали, сама не ведали, которое зло было горшим. Я просила Пана Бога только об одном. Не об счастье, не об здоровье, а как не отойти с этого свету без появления с Богом. Раз 1,5 тыдня эта женщина померла. Я испытался, что нам допомогло во всем этом. Нам достає ружанець, каже, ось, это тая зброя, дякуючи якої я, каже, не здурнела. Тут одна небезпеці стільки годов. Дорогие, этот приклад не з'являється неким, скажем, неведомо яким. Шмат таких людей, которые заховали и передали веру, и так само тут в этой парафии, напевно, шмат таких людей старшего поколения, але говорка об чим? Ці эта женщина почала верши, имела право перестать молиться, доверять Пану Богу. Видите, Бог її не чув. У двухости. Не чув, год, 2, 5, 10, 20, сколько годов от войны прошло, да? По-человечески она имела такое право. Але по-христианству, памятаючи про слово Христа, кто вытримает до конца, той будет избавленный, и она не имела такого права. И тому вытримала. Тому Паном Богом у свой час, у отповедный час была выслухана. Для нас это великий приклад сапраўднай веры і вытрываласці, каб не сумнявацца, каб не страціць гэтага арыенціру, бо то, што учора казалі, там, дзе ёсць вера, там, дзе ёсць заслуга, там ёсць узнагарода. Каб эту узнагароду здабыць, трэба чыніць усё магчымае, тое, што ад нас залежыць. Молитва вядзе нас да паяднання з Паном Богом. Вчора мы сказали про цноту покоры, так само, якая з'является, скажем, первым кроком до навертания, когда станем у правде перед Богом, перед самими собой, перед ближними. Сегодня скажем так само про супротивность покоры, якой з'является пыха. 7 головных грехов
падае нам катэхізіс, пыха, хцівасць, зайздрасць, нячыстасць, неўмеркаванасць у ежы і піцці, гнеў і лянота. Каб гэта пазбыцца, ідзём да споведзі. Споведь – гэта любоў Бога да чалавека і таксама чалавека да Бога. І малітва нам у гэтым дапамагае, каб распазнаць грахі, і менавіта у пакоры пачаць з імі змагацца. Пыха. Ад пыхі пачынаецца ўсё іншае. Калі чалавек пачынае лічыць сябе найлепшым, найразумнейшым, найпрыгажэйшым, наймудрейшым, то тады пачынае становіцца хцівым, зайздросным, нячыстым, неўмеркаваным, гняўлівым і лянівым. Ад пыхі пачынаецца ўсё. Ад пыхі саграшыў д'ябал, калі сказаў Богу не буду служыць. Пыхай таксама саграшылі Адам і Ева, калі захацелі быць як богі, заняць месца Бога, хоць гэтага не атрымалася. І ад пыхі пачынаецца ўсё іншае. Далей хцівасць. Усё мала і мала. Папа Францішак калісьці казаў, што калі хочаце праверыць узровень гэтага граху у жыцці, вельмі простая справа адкрыць сваю шафу і паглядзець, колькі там адзежы ёсць, і прыкінуць, які працэнт з гэтага нам сапраўды патрэбны. Добра, калі будзе 1/3, а ўсё іншае ёсць, бо ёсць. Канешне, добра, што ёсць, але ці не было б нейкім выхадам падзяліцца з тымі, хто не мае. Ёсць арганізацыі Чырвоны крыж, я сам супрацоўнічаў не раз з імі, што раздаюць шматдзетным сем'ям, пагарэльцам. Там усё патрэбна. Калі чалавек губляе ўсё, то яму ўсё патрэбна. Таму стараемся, каб узяць сябе да сэрца і то, што маем, сапраўды умець дзяліцца тым, што маем. Зайздрасць. Мы, дарагія, зноў жа цаніць тое, што маем, таксама у сэнсе дароў ад Пана Бога. Хтосьці кажа, вось ён не моліцца, у касцёл не ходзіць, больш здаровы, больш шчаслівы, чым я. Ну і што? Так здаецца. Цяпер больш шчаслівы, але гэта закончыцца. Гэта шчасце зямное, часовае. Але трэба здабыць шчасце вечнае. Маем галаву, маем. Вочы маем. Рукі маем, маем. 2 нагі маем. А хтосьці гэтага не мае. Правда? Усё пазнаецца ў параўнанні. Хтосьці ляжыць паралізаваны ўсё жыццё і на Бога не наракае, але просіць Пана Бога аб збаўленні, аб ласцы захавання веры. Нячыстасць. Кожны з нас мае права на пэўныя пачуцці, эмоцыі, але важна, каб не яны кіравалі намі, але розум і вера ў Пана Бога. Душа ажыўляе цела. Дай Божа, каб мы таксама дбалі пра гэта, каб не падалі ніжэй за тую планку, якую Бог нам паставіў, планку святасці. Неўмеркаванасць у ежы і піцці. Колькі ежы сёння людзі выкідаюць у сметніцу, таму што не з'елі, таму што сапсавалася, а хтосьці лічыць апошнюю капейку, каб на хлеб хвапіла. Колькі таксама разоў ідзём у краму, маем такі спісак, пакуль пройдзем усе аддзелы, у калясцы такі спісак. Ну, добра, калі грошы ёсць, але пытанне, ці гэта сапраўды ўсё патрэбна, тому што мы часам так бяздумна бяром, а потым, на жаль, выкідаем, марнуем. Алкаголь. Ці можна ўжываць алкаголь? Ну, не скажем, што не можна, таму што ўсё для людзей. Пан Езус таксама быў на вяселлі з вучнямі, спажывалі віно, нават памножыў віно, бо не хапіла. Ніхто там не ляжаў, прынамсі не напісана ў Евангеліі. І таксама тут просты рэцэпт, можа, не зусім дасканалы, але ёсць такі: маеш галаву слона, выпі як слон, маеш галаву страуса, выпі як страус, не маеш галавы, то пі мінералку. Іншай магчымасці няма. Адказнасць. Адказнасць за сваё здароўе, за свае абавязкі, за сваіх родных і блізкіх, за ўсё тое, да чаго мы пакліканы. Гнеў. Ходзім да споведзі, гэта добра. А з кімсьці гадамі не размаўляем, гэта дрэнна.
Чаму падыходзім да споведзі? Нават, прабачце за параўнанне, свіня са свінёй, і то па-свойму заўсёды пародкае прывітаецца. Да? Чалавек, нават суседзі, блізкія, ні аднойчы добры дзень не скажа. Чаму? Пыха. Лянота. Ленімся навяртацца, бо пыха не дазваляе, хтосьці кажа, пойду на пенсію і буду молиться, буду в костел ходить, до споведи пойду. Я кажу, а покажи книгу, где написано, что до пенсии доживешь. Нема такой книги, правда? Нема такой страховки нават ніякай. Ні страх, ні што іншае. Не ведаем, калі Бог нас пакліча, і трэба, мы дарагія, быць падрыхтаванымі, трэба тут і цяпер пачынаць працу над сабой, сваё навяртанне. Не кажу, што хтосьці з нас тут прысутных ва ўсім гэтым вінаваты, што ў нас невядома якія там цяжкія грахі. Напэўна, не, дай Божа, каб так не было. Але, кажучы пра гэтыя дробныя справы, напэўна, бачым, што яшчэ шмат працы у нас ёсць, каб дайсці, прынамсі, бліжэй таго ідэалу, які пакінуў нам Пан Езус, Маці Божая, таксама іншыя святыя нашыя заступнікі. Святы Ян Павел II казаў у навучанні да моладзі, што вы нават сабе не ўяўляеце, якія вы прыгожыя, калі вы спавядаецеся. Бо ў гэты момант Бог вяртае нам ласку дзяцей Божых. У гэты момант мы нанова становімся чыстымі, святымі. І вось таму этой прыгажосці, этой чысціні усім нам жадаем, каб мы, практыкуючы хрысціянскую малітву, каб мы, захоўваючы надзею, часам нават насуперак надзеі, бо, я кажу, надзея памірае апошняй. У свецкім, у няверуючым свеце так, але наша хрысціянская надзея вядзе нас праз браму смерці ажно да аглядання Божага аблічча. І там надзея толькі закончыцца, бо там ужо будзе факт, там будзе жыццё з Богам. І жадаю ўсім нам, мои дарагія, каб мы, так як тут сёння сабраныя пры алтары Пана, таксама і ў небе сустрэліся і аглядалі Божае аблічча тварам у твар, дзякуючы малітве, дзякуючы даверу Пану Богу, што дай Божа. Аминь. Праз Єсуса Христа, який відкрив нам Божую милосердність, з вдячністю вознесем до Бога Отца наши супольные просьбы и молитвы. Молимся за святый Костел, как обещал верникам таємницю Божьей любови и милосердности. Тебе просим, Выслушай нас, Пане. Молимся за тих, хто у гэтый час удзельнічае ў великопостных реколекциях, как наново открыли в себе Божий дар, отрыманный подчас Святого Христу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых, как яны своим терпением єдналися за вярой Христа за збавление свету. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Ольгу, просячи об здоровье и потребных Божьих ласках. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за ахвяров стихийных бедствий, как они отрымали отповедную допомогу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за отца Юрия, реколекциониста, как добрый Бог одарил его потребными ласками у проповедания Божьего Слова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой мши, как мы штоденно дяковали Богу за отрыманные ласки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ти закликаєш нас до навертання і дарування життя. Вислухай наші молитви і учини, как слухаючи Твоего Сына, мы верно наследовали Его, який с Тобой живе и володарить на веки вечный. Аминь.
Молитесь, как мою и вашу офиару принял Бог ради всего. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Boże święty, łaskawy wysłuchaj naszej prośby i zrobi wolnymi od ziemnictwa pochwał Twoich wiernych, jakim dajesz udzielom niebiesnych tajemnicach, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Ukochano sercy. Uznosił dla Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godna weda i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый Ojcze, всемогутный вечный Боже, Ты даешь нам особливый час ласки и обновления, как мы очистили наши сердца от неупорядкованных скинностей и чародзянных справ, двори найдешь провечное избавление тому, с анёлами и арханёлами и с усими святыми, мы прославляем Тебе, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Бога. Хосанна на вышинях. Zaprawdy, Boże, Ty święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie все Twoje stworzenie, bo wraz Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrysta, dzięcnają mocą Ducha Świętego, Ty все ożywляешь i świeczajesz, i niespłynnie zbierajesz naród swój, jak od wschodu słońca i do zachodu składał imieniu Twojemu czystую ofiarę. Panu pokorno молим Ciebie, Panie, освети мощью Духа Твоего эти дары, какие вы принесли Тебе на офиару, как стали сеями,
тілом і кров'ю Сина Твоего, нашого Пана Ісуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з этого все, бо гэта есть тіло моє, якое за вас буде видано». Podobnym czynom po wieczery udział kielich i podziaku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każący: «Bierzcie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и желаем Твоего преступления. Panie, wspominający złamczую ruchu Twojego Syna, a tak samo jako cudowne Jego воскресение i nieboszczęście, i czekający Jego drugiego przyjścia z podziaką i składają Tobie гэтую żywую i świętую ofiarę. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jako ofiarę, jakiej Ty pożądał być umiłostivlony. Dozwól, jak my, uzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali jednym ciałem i jednym duchem w Chrystie. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spadczynu z wybrannikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Pannej Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej obradnikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczennikami Twoimi, ze świętym Archaniołem Michałem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, i всеми świętymi, przez zastupnictwo jakich my spodziewamy się na Twoją niestronną dopomogę. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania przyniesie się mu światu supokój i zbawienie. Bądź łaskawy umocować u wiery i lubowi Kościół Twój, jaki pilgrimuje na ziemi, zasługuj Twoim papom naszym Franciszkom, biskupom naszym Kazimierom, z usimi biskupami, usim duchowieństwem i usim narodem Twoim odkupieniem. Будь милостивый до просьбам этой земли, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померных братов и сестер, и усіх, хто в ласці Твоей одушел з этого свету, милостиво прими у благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, к образом зими, заусёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, у Тебя шана и хвала, разу всеяки вечная. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, пусть
хвали. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были за все невольны от греху, и заховали всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надежды, и престя Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое Отца, и милость, и хвала Твоей. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его с упокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой, Пана, няхай завсюди буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Божий, яки даешь на себе ради свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки даешь на себе ради свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе ради свету, одари нас упокоем. Bądź baranek Boży, bądź той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, a poklиканный на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
правда веры. Прими подяку, наш Божа Ойче, о благодару могутный в небе. Ты нас любить научаешь. Прими подяку, наш Божа Ойче, о благодару могутный в небе. Стадо святой Евхаристии, прими подяку, наш Божа Ойче, о благодару могутный в небе. Радостью нас наполняешь. Прими подяку, наш Божа Ойче, о благодару могутный в небе. Молимся. Милосердный Боже, нехай эта святая коммуния очистить нас от провинов наших и сделать удельниками небесной радости праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Боже наш Ojcze, umocuj serca wierników Twojej łaskoj, aby byli trwaleni w modlitwie i żyli uczciwej wzajemnej lubowi przez Chrysta Pana naszego. Amen. Niechaj błogosławia was Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Завтра прошлый день реколекции и сердечно запрошаем читаем шау 8 годин раницы, а так само на заканчение у 19 годин у вечера. А теперь отбудется выставление Найсвятейшего сакраменту, кто может хочет адарация за нашу Айчину, Беларусь. Помолимся за святого Михаила Архангела, о просивших о здоровье и потребных ласках для Ольги. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Один
и заразы, храни нас, Боже, от раптовой сподеванной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Твоего просим, выслухай нас, Боже. 34. Господи, оливный, я Твой век недивный, разумный вашу, Иисус, Бог мой, плачет, проливаем, горе страх яхость искаем, как Иисус нам прийти, был близких смерти, не судом Пилата, спасся был распятый, смерть принял.